Ovo je još samo jedna priča u nizu, ali ovo je prva priča drugčijeg radija u sklopu humanitarne akcije Neka Božić bude svima. Zahvaljujući vašim pozivima od jutros i podršci koju ste nam pružili, danas smo otišli kod jedne naše sugrađanke koja živi u jednom trošnom i skromnom stanu. Ta gospođa dočekala nas je sa osmijehom na licu i raširenim rukama. Poslušajte dio njezine životne priče. Ja sam imala prelijep život. Sve do prije 6 godina. Kad je mama umrla, onda je meni sve krenulo nizbrdo. Jer primanja živjela sam faktički od majke. Ja sam na birou, radim kao volonter, plate ima, nema, tako da krpim se nekad. Nekad kažem da je sve teklo svojim tokom, kako je trebalo da ide, ja bi do sad bila u penziji. Međutim, dijete sam miješanog braka, kad je donešen proglas o ratnom stanju, sve majke sa malodobnom djecom su trebali ići mogle su u stvari ići na neplaćeno odsustvo i kao u tom proglasu je pisalo do prestanka neposredne ratne opasnosti da sve majke koje su bile odsutne moraju da se vrate na svoja radna mjesta. Međutim, samo nije bio takav slučaj, bile su dvije općine, bila jedna, bila druga. Ja sam se obraćala jednoj i drugoj, nisam bila podobna, bar. I to je u stvari jedna prekretnica u mom životu i mom radu i svemu. Borila sam se koliko sam mogla, ali sva prava nisam nikad mogla ostvariti. Prošle godine u oktobru, karcinom sam operisala i žuč zajedno, bila na kemoterapijama i sad sam stalno pod kontrolom. Meni trebaju drva jer imam u šupi jedno pola metra, nemam ni toliko. Jedino što mi trebaju drva. Dobri ljudi koji su čuli za akciju drugčijeg radija odmah su se odazvali čim su čuli jedan dijelić vaše priče i priče drugih ljudi kojima je kao i vama potrebna pomoć. Mi smo nekad previše ponosni, svi, da bi tražili pomoć od nekoga. Taj ponos je jači od nas. Ali evo, zahvaljujući tim dobrim ljudima, osigurat ćemo i drva, osigurat ćemo i novce, osigurat ćemo i hranu. Što za vas konkretno znači ova akcija drugčijeg radija i pomoć tih ljudi sad u ove blagdanske dane? A to je jako pohvalno, mislim, zaista pohvalno. Da se pomogne ljudima onoliko koliko se može. I vama hvala što ste došli kod mene, stvarno.